Lo le sona pasia lo ia fa wonga se tasio por kalame e afia ilim tanga luenga tupe o tato system le nei o Thames e o le tato system le nei ua fa mauni ai le tele o tupe sa le mawhai o na o ina le tato office tute a ua fa mau whailunga ina le ta ua o tupe te tau o na o ina e lim tanga luenga o la fonga e ala i le whaasa o sa o ina e ma le tūlanga o le wha maoninga o tupe e te tau o na tūtongi mai e le au whai bisinisi mo la fonga le malo. Mai talu mai na amata le nei wha moe moe ua mai ta wina le tūlanga o tupe maua wha popo. Mo le tātou malo e ala i tupe ma la fonga tūtongi mai. Le sola na tue wha maoni el kabineta le wha wina o le nei a me whainga luenga system mo le sirima tausanga. E le la loifolo na tau ma le tasi tesi ma le wha tupe peretania euro. Ia mai whatu saina masalo pela lata le 5 miliona tala Samoa. Pe tusa o le tasi tesi ma le tasi por tasi tesi ma le lua i le tausanga. Le tupe e whaalu i le monitoring mo le vavaia o le nei system mo tatou. Ia lo tatou malu mawina o le tupe o le lave whaatupula ia i le au ina o la fonga ma tiute. Ia o lo ta oto i le va o le iwa se lau i le piriona. Tatou tupe le tuli le tatou tala whaatau o le tupe le tāpena nei. Rono winga e tauna whaauau nei mata upu taua. Mai wa iai fo i le susu engar mtanga luenga male malo. O lo iai ni ngā luenga tauna whaare leia. So mai tau ina pēr iai nisi o pisinisi e le o a ngai whainga whaavae mai le o tatao i le 5 taita ina i le mea e tatao na iai. O le apopo inga lawa ia le tātou o tunu mo le au whaatau tono whale o loa. Ia tā pāsau li siti po o le a lava lau whaatau e whai. Whaatau e a matatu lava i le tāla e o i lunga le fia se lau tāla. E tatau ona e tā pā li siti rina. Ma li siti rina e wha mau whailunga ina i o sa o le tau o le loa. Ma lo wha maoni tulanga li potina o le o loa a ngā i mtanga luenga o la fonga. Ma o ina e mauere so ta inga wāwāra lata o ngā lua whātasi. O tangata whātau ma le au wau la fonga le tātou tunu. E lau le so na pasi alo i aere mta upure nā le toi whāwawina o le tātou TIM system. Rona lua hua pasi e le tātou malo i le so le 2 miliona whao popo. Mo tonga fitinga ale soifo malo loina. Ina o mai ai le sfuru montupu fo i miliona sa whatatia i lalo. O tātou tera tupe le tau whamanei. O ina e tau mai ai le te le lava. O le tūlanga o le tātou tupe whaalu. I le soifo malo loina e ala le awina atu o tātou tangata mo tonga fitinga i atu no mao. Mai leo māmarewa ai mta upune nei. I ai wha moe moe ngā lue puno wai pēr mta ngā luenga. I le tūlanga i siri ni tāle whea ngai, i le pui puia nei leo tau tonga fitia. Mai ua pasi alo i el kāpeneta le isi tino i tupe le nā, e wha ua wai, si e mai anu ni tala le tupe pēr wha pēr leto o tele, ki tātou tangata ngase mo la winati i whafa. Ale maulawa ia, ia sa tātou a mata i whale mai i tasi ni sila. O lea ua lua, tolu whalema. Tala les whalema i fiti. Tala whalema i intia. Wata tala fo i lesi whalema i luai whalema i intia. A moe moe lesi whalema i saina. Olona wing. Whatupula ia pēr tu langa ia mol whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o iailim tā ngā luenga. Tala mai le nei walu māsina. Tala ntula i mai tonu tātou whainga malo. Tau pule nisi o swinga tele. E ala il tūlanga o le. A mainga o tātou fō mai o masini fau sio nisi o whale mai fau. Mō le tonga fitia o tātou tangata i nei.
E lava ua vai ua i tangata o le mwhaina ave a ua mai fō mai tong fiti tangata i nei. Ka o tonga fō i le fatu, puta, ate, fatungao, me uma, le tātou te muri mawina le teimini le tātou atano. O le so fō ina toe pāsia i le pepa lo ia i le tūlanga o le whālau loa. O le tātou soi fō malo lo ina e ala i le tūlanga o le Awareness Foundation. Ua tatau o na toe wha malo sia le tūlanga lea. O le puipuinga ina ia tina e whātasi le tunu e ala le puipuinga o me uma. Mai suka, mai fatu, toto mawalunga, me uma lava, ua toe fatu la i maltu la whono nei sa whai matu. E ngā iei le tunu e tūlanga masani e ngā lue whātasi umal pule mamaru ali i whai pule. Pule no o matina, ma sui tina, ia maratato malo. Pui umatulanga ia warfala i titino o tatou ngase whamatoto. Ia tainane le tō telo i lato wa fia tūlanga whamai o leo o matua te le ai le tatou tūlanga la matia. I ngata i leo tatou walum whanau. Ia o lo taum whai pele a wala puinga au mua lato soifua. I to tonu o le whasoloina o le tau eveina. O le tausia o le soifua malolo ina i mai pāleni. Me ai e tupu altina soifua malolo ina le lei. Ia ai awane i tue whatupula ia ai whaama i le pipisi le o tātou moni mauina le teimi nei wa whai lava si o ngonga mo si o tātou tunu. Le so sa whailoa i atuai i le au malanga mai tutuila. Le extra o la tau nei o lo o fito i tonu ma le puipuinga o le telecommunication i tutuila ma manua. Ma peon si fia o le sa au malanga i tutuila le teimil tau sanga nei so o wavala lata ma le fionga le liko vana. E whaatala noa le awala so ani mai e tutuila ma manua mo sa moa e ala i tato cables. Telecommunication cables. Ina ua whato ai mai se tasio company te rea le rarolangi tonu Amerika kuko cable. Ma o le sa wala uma iriko vana e te tau o na whailo ai malima whatasi sa moa na neim tau. Le lawa i lungo ne o penga ta whailangi ma o penga ta whamatalanga. Le a wala ua whaa tūlanga ina e ngā rue whatasi ai le malo Samoa ia mane malo Amerika Samoa. O whaatulanga ai le awala pito i silio na lelei. E whaanga i mai ai ia le whaamanuianga lai Amerika Samoa. Ia tātou nei. Mai a te au mala mori mau lo ta oto i tono Amerika Samoa nisi o waia malolosi o sota inga. E anga i sao mai lava i Amerika i Hawaii i Amerika Samoa. Ia tātou, o le tau te tā milo atu i fiti, tātou toi o Southern Cross, if tātou tau nuua isi mga ala esesi. Ia ona whata tātou o le awal paipa le tātou te mana mia tau te o vave, le lei, i am tau ngofie. Le sola le na mātou wheloa iai, ina wa uma whatal te noanga, ma le ekstaka Amerika Samoa, ma wha mau whaelonga inai, o le anga lue whatasi sa moe lua. Toso mea le keipo le mai Amerika wai tutuila tātou. Leo whatulanga. Mai le tele o sosoani ma mea uma. Ia e tau ala mai le malo Amerika. Mai tasi le sosoani. Ona lo tātou whaipaanga man malo Amerika. Ia le ngata i lea. Wha mautu inai le tātou whainga whiangainga i le ato Samoa. A whamausali ai ma tātou tera noa le awala pito i siri na rei. E mawai manuia mo malo i lua. Ia, o le sofoi i nafi sa fono e ka peneta i le tātou komiti o sisi ngā fua ua tā pena tātou ua amata ai fufuanga whai e ala le tau pulenga mo le tātou sisi ngā fua. Pe i ona nafi foi i a sata talalo i aliliki kirikiti. Oka. O toi vaile le tō telo le auliki Samoa. I ngoa sata le toi whalongo e iaso. O le leona pae le la au mui whalani mo li pula ti finga
Ia paula tele ma le anono ai tanifo le vao ua anifo ia teino le ia ma le tele o autamā ma autina ma langona le nganga whangai ina ua vai atu o toi whai ma le tātou tālonga lea ia o te usu mai ai tāle me o lo unofo mai e tau tumu al malai taalo kiti pānangi ia whaftai fo ua maua so tanga lea tau te oa e haor kiti pālangi ia e wana i tia ia le tātou tālonga ta ua ia le tātou vai le mesa ola mai o tātou matua i le tūlanga ia o me ese ma tūlanga o tālonga mwhaanga tama whapenei ia whaftai le li ua mata o tātou porkalame e whai lava si mawhala o tātou porkalame tele a mata tātou porkalame les fareile sa vavali umai au taalo o le tātou tisi ngā fua e luas fulu mon tupu ia tālonga ese e whai ali teimi o tātou tolu aso lea whai asi te leo o tātou porkalame ma u whai longa ina e a mata umal latu sa vari wha lauloa masi sierifu o le tālonga i las fareile stona i tālolo mo le talaino le falfono ma le maoto lu sasanga aso sa tātou pespesenga ma le loto le sisi ngā fua ia asonga fua so rua so rurulo ia fa solo lo tato por kalame tato sisi ngā fua paulava le swinga le ia i te mire nei ua le mawhai o na awai mai ia sa o tutuila mamanua ina ua ta oto whaatasi nisi foi o lato fufuanga sa tau pule mo le nei masina o lea tātou lava i o le valauria a whai tau ne ai le lei, a whai fo i le ai, i le umal whai aso le ri. Ia e whamoe moe lava le tūlanga o le tātou sisi ngā fua. Ia o leu whetuna i ai tātou, o i lava tātou whautasi a wanoa. Ia o mena lela whasolo. Ia o le so fo i sa whirita ngā ngai nisi o wanoa te iao, te iulu o le whainga malo, tono mtanga luenga te tasi. Ia sui fo i o mtanga luenga te tasi. Whaurulunga ma sui whaurulunga. O loo whansolo lava i whiringa o loo mai ei tātou whaiunga o loo mai tātou komisio lau whainga luenga malo. Ia matu inatu ri tūlanga whamoe moe ina ia wha maonia loa al kāpeneta. Ia maamata ala tau ngā luenga. Mai tawina fo i le neiva yaso, ma le naiva yaso utuna yatu le a whea pea o le au whainga luenga le malo le malanga le maliuma le oti. O lo whai lava si pe msalo pe to lua, to tolu, to wha. Ia le pa ia fo i mani mamalu o e sa whainga luenga, ma o lo whainga luenga pe le tatou malo. Venea vanua e watu alfa mai senga i ainga, anau, ainga poto na le malanga le maliuma le oti. Pasia fo il kāpeneta, le malanga atu o nisi o whaururunga le tanga luenga. Sisio manga, ono se tasi fo i o le tatou au whainga luenga le malo ngā lue si ngase mamaliu ma lae lango maui New Zealand. Pasia kāpeneta i le so, ia tau lava na mana ia, na lato fo i tautua i le tunu reala i nei whama ngoma. Ma o lo fa solo fo inisi o tūlanga o i lato fo inisi o sa a whea le malanga al maliuma le oti, ia a o tatou whenga i pea. Toi fo i nea wanoa tā ua, e watu elfa mai senga, ia marwha mawhanwhananga. Ia inga i teito lua mwhanau o lo o a fia le tatou whamui moi. O lo o fa solo ngā ruenga le tatou whanawhau tua, e ala lima sutasi i tu malo, i ona vaenga ese o lo fa solo i pere tu marwha muru i nato tupe. Al tatou mtanga ruenga, tina mta mai tai mune nei teimi. A fa solo i tulanga uma mole. Fa tulanga ina lava le fa awa wina. O le tau tua ma le fa awa wina le tatou poloketi o le atina ina. O nu umai tu malo. Tonu le tatou lima sutasi tu malo. Wai aso nei foi ia na malanga alo i mai foi nisi o ampasa ma
tulanga hoi komsina sa whelo i fo i male hampasa o le malo Belgium. Ia, pensi fia o ina tonu fo i le yeili tato ofisa tu tonu. O le tasi o malo o le voin tato fai paanga me le tasi iwa fitu lima. No iai fo i tulanga le lei o tato so tanga. Ia ma me uma wha malo ia na o mai mamuni mai tusi. Alo ia ila fionga leo malo ia ma whilo i tulanga alo ia le vai fafo. O lo o whatula i lato ofisa i Australia. Ia ma le wha mo i isi teimi whatu fo lato ofisa i ni Samoa. I fo le wha manuianga le sotanga wawa lata. Ia me se fo i tulanga o sota inga ma wai fo i tātou tangata whainga alwenga. Ia e pe pauna nei mata upu o manatu e whala ulomo nei teimi. E ta sisi whala ve lave tau ta vale na lipo ti mai e te au po na po o se loli ni la vea i tiavi. Ia o se au mo vau tu lo lava mai vau vai whale a lili lipo ti na o lo tu ina mai e le tanga luengo le reo. Ia o lo i fo inisi o tino mari liwo lo ta lia le teimi le nei rif. Ta o tonga whapitoa ina nisi fo i sa fia i wha fo fosei. Ia ma fia i whala ve lave le malo fia o lo whatali e tonga fitinga fo mai. Ia matolanga o whapena wale tato whame moe. Ia ao leo te lenga sa molo manuia me umali tato whainga malo. Whasolo petu langa masani mai lea song fua tau le sparele. Ia mali tato a soruru renei. Ia whaftai tu e fia mali tato o tu sitala e wha tato polkarame. Ia talatu le wanoa o iei sisi e tā mua. Nei aso mali tato polkarame. Tai sau noa lo fionga te itai o natunu. Mo le fosanga manino fo. Au la utomua tu iei mta o pulen futa o manea tu hafa mole mole le. Tatau fo mai foi le fapitoa le wa sau no lo iei ni tino mali li fo lo talia ya. Ale fo te mana tu le tatau fono tanga talua i le si fo vai te mi o le wa ta oto ia le. Le tulanga fo le au ina mai o le tatau. Po mai whapitole po le pathologies. Ia loa whianga minsta o tanga luengo leo leo. Po whio ta oto e le teimi le mata upu nei. O le mele sa tato iei, whaputu putu ma liu. Te long e au lia po le lima po le ono. E na amirolo le tamalo fiti le na sau. O le tamalo fiti, whai asi te leo na pili. Ea, o le lau ma wal tatou so tanga mani sila. O le lau fasolo le teimi nei. E le ise tau te le, na o launi ma mea no fo ai, ma mea mo whampe na. Ma o le fasolo. E fua lava la o le i tau lumanga whape al whawhaingo fieina. Langa tatou te le lope tō fiatanga te mari riu tono le masina tasi. Ai pe o se fuatanga le tau whai. E o loa i tūlanga e wa ai ma mau. Not below 5. Tau lo len kiliki le amingo le tato pathologist. Ai pe o tūlanga le na, e i fo le taimi te ia o se whaafo se ili mea, ta siri vai aso a tere tangata mari liu. Ia po se me whape na, ai o lo ier tato so tangana mani sila taimi nei. Tai, nei sau bisili whamon mole no fionga. O le tulanga tato sisinga fua. Ia le na me tau atu wale wa manino le aso lusfulu i vai o le masina nei o le savali le a tato auta alo. Po ye se mo foi le ala malo ia le ftua o matu le tato tona me lang o mangai o le sisinga wa me mafa. Te le tato pine na mawai ia le ngatai le la kapi po ye se mo o le malo. Yona ia ni whaamanuianga mo i lātou fo le tūlanga le whaamanu. O lo te pena mere pepa ale tanga luengo talonga. Mana Selknok. O mana whaatonu ina o sfuru nei tau sanga li te mon whaamanuianga tangata. A o lo iai pine whaamanuianga tauna whaamatu. O le status isinga fu ele so lua. E whatau nu uele whaamoi lea. E ele tonu ngai tono le toru vai aso le to e le iorsi singafua. O pasir ka peneta
I lātou o le sa whātulai mai e lātou whamanianga. Ma whainga whaavai. E se whainga whaavai, len tātou tau pule I mea na. Au whainga whaavai fau le utau tapena. Ia whalai titi mai lalo le mawalunga o le mea na. Race ai le pā mo qualification o whamanianga. Ia, e tūlanga I le tau lia tātou South Pacific Game. Pela whalonglong otu le na. Ai, olo iai le whamaulingi se ia mai ia tūlanga o tā longa whaavama lo pole Olimpeka, ia po Commonwealth, ia po World, po la lava le status olo iai. Ia na tūna ila ia te mea hola le tātou tā longa le na umane o sisinga me mafa. Po le Oceania, po South Pacific Game, po whelava. Ai, o le la whatau nu. We will have an occasions of giving out o whamanianga. E whaila sorua. E whapine I lātou wa tatauna qualify le tātou whamoemoe. Lo fionga le sak pesili ka mon mole le kono pau tua ia pon la to pon pa bai. So le na umai ale ia le ta sang fa tupe. Ale te mana tua le ia special account fu le na ave ia le siba e ngore tupe la le toi mai le tu malo. Po la sa tu lang la ia fatata engala pe o si tu malo le fa pe le va tu la I vars fu wafi. O lo tonu special accounts le pe fa matu ale o le 2 miliona le pe o la tulanga ta oto fa mo O lo fa solo le process ale mtanga lenga. Mantua e ala na fa mamuru tupe. Wa atoa mai la to ripoti. The money will be secure inside the special account. Wa mantua o toa o voltato temi wa il tato taro tupe to ya o tupe nei tu fa tasir metasi to e per paketti al special account la e ave ya specify ya tupe ai tu malola o manga allocate pa wala le meo le mai o le lipoti ai tu maloia release la to tupe wala o mana ingo tupe. A special account is an area and it's a place if apai e le to e tau faia se tonu le tupe le ola o mana allocate mo le tu malo ma le fainga mal menna le e fatu la il termine nei mantua o lima so tasi tu malo le ye nei e ye te fono e le to fo I mai e la wai te fono fo ia ona tau fia lo le releasing o isi vaenga to toyo le tato 3 million e te tolu se la un wafi ona le tau nu mai lava ia li potia la tau nei sa te fon e wa ba item tanga luenga marka penete le asore nei e le te tau ona fa sala I fua le te fono fo le fa to alwatu i le tuai ma le mai to tono li poti te fono le to fo mat ia o le lawa au tasi e te tau na whaile whainga e release le tolu se lau muli ina ia mata fo o te fono fo a o le te fono tuai wha uma mai tatu li poti ana kate wha uma mai e o uma mea e le special account ai le I whale tatou I le 2 milioni. So the 2 million would be the new budget mo le paketi fo lua ono lua fitu. Al tato special account I tupe into toi ma il tato tasi tesi ma le varu le varu would be in a special account. E alu I tato special account. Atalo fatu ila wafionga ita o le atunu ul nei tu la ia la ofisili mua famol mole la wafionga ile I o te inoa ile I au fia I lau saunoa ngai staimi fo I wamawai. Ia ol pole ase tūlanga ua iai ia le fuafuanga fo I lea mo leo e malanga mai ni usila. Ina ia fisosoani fo I lea I le suesueina o le maliu tu au famol mole la wafionga. O leo ai nei isi leo. Man tua le sim tau pu phone tau pu lea no utela no atuai. Na whaila o tusi le malo ni usila. E mana mia so soani mtanga luenga leo. Mol fa le leo mtanga luenga leo. Mana mta pura le va vai nei.
O le lava lawa o ba tua mana awa matana malanga fua isi o so e pe mo i lau tala. O le whamauninga lau tala, o tale mai ni usila, e o mai leo leo. O le lawa ina i isi leo leo. E awa wai mai to tono na tanga luenga atoa le tasi se area. Tulanga tau prosecution, tulanga tau susuenga, tulanga tau intel, administration, whainga o mea whamsinonga. O le overall na o mai ta pena le o loto I whale o tanga luenga o leo leo. Ai aila ma le sosoani whauwhautua. I te tono susuenga le mele tu tau whai. O leo wa uma na fili le vaenga whau e toe a mata susuenga le tau pune le hit and run. Ala iai ma le leo leo e fesosoani I le whautua ina o le komiti lea. Tau on vama malanga leo te vai tu po I rungo le Facebook. Oko. Matua e seal mele na fufua le malo. Ma le awina mai o leo mai ni usila. E seal mele po I osa fa I whapea. O leo te tau tala se atu. E leo ieni leo mai susuenga le mele. Nana no mai leo me whautua ia tātou le wale ma whaina mo se tasi. Nana me wale ina le mo. Wale ma whain tātou whai. E ere leo sa whai tonu le. O le komiti leo wa lau hau mana whiri le komisina leo e o mai toi a mata a tol susuenga le mele. Mai ai ma le leo ni usila e whautua ina le komiti leo. E wo manatu e mo wale ava no mana e lau siri ufa mama la matua I manatu lang. Ala o mana whiri le komisina le team folk e a fia I latou e mai e toi a mata lele. E tatou mele po ia o so ia maua. Nai lau fionga pe ona e mafua ona fesili lau fionga ia. Ona iei fo inisi o te pau whamtalanga wa tui fo ilunga o penga ta whailangi. Ia lea o loo whapea mai watali mai ia mtanga luenga New Zealand whapea I le se jurisdiction a leo a New Zealand mawhai e ona latou so e ina ia le mata upu lea lau fionga whamolmole pe o le mafuanga na wala iona fesili. Advice. Lupuna le sa latou tari le na ave. We are here to advise le malo ma susu engore fatulanga tu tatou. So one of the police officer malatou ne mo el fautu al tatou malo. Of course o latou le fa pe o mai se tu restriction e. Na te otolanga tonu mena le pule mai ai o mai if so son. If so son ile. So son I tatou mai if you so ele mo. O la tu wa ala fa pe le mo. O la foi fa pe nei mate fela I vol verso nei. Ma le ai komsina Australia o la foi tu mai la tu tau au I meu o te tau na wha umama. Al tulanga I whautuanga ia on mafuanga na ana no mai tangata o tusino o vea I le mele I le hit and run. Ai mai il tarina ai mai atoa le to di me so sani mtanga lunga ato. Ia au tai ai lava I ta upule I tono mtanga luenga leo whamulmole. Ia ona lau o fionga o le minista o le mtanga luenga foi. Ia wata vama ai atu ilunga o penga ta whailangi. Ua tele lava whamtalanga wa nginga solo. Ia ile fionga ia li o whatau malama. Pe whamaunia lau o fionga o leo wa whamawai ona o lea sa tofia e na te e whaulu ia le vaenga voi leo le cybercrime ma le mtanga luenga o leo whamolmole lau o fionga. Vai ai. Ia li o whatau malama. Whamawai an fea. O pe wa mana Cecilia toi po o mai se report. Na pawal mele na tu le ofisa leo sila fa yunga wai iaile susu enga na fa leo. Ma le fa yunga wai iaile fa msino nga silia sa mo. Na fua le ina komsina po fela le malusi anga sili atu. Ia ana pawala me no lo tu fa fenga luenga iaile. A tele rola u tu fa ma vai e mo il natal. Pe o le vaenga na le o silingi ai lau o fionga o no pe mo I whamtalanga pele ai. So ia mo inga fisi mele e ka wela ke se e ku sa ukar. E whamtai o le mana malama le vaenga o fionga. O le simita upu whamolmole mtanga luenga lava o leo. Ia po o mai se whai unga voi lea I su enga
a leo e to'alua ia sa tua ia na liki ai tua ia ripoti whamolmole lau fionga. Ia, lea te whaatali. Pawale upu muri lea ansano main komisina lawa ili molo i sili. Te loa e simtau puere te mau e tato mau se tali. Se i tato taria pea. Langa malanga lo i sili manua wala watu nei sa udola vai te fisili mai nei wape. Au bile tu lau malanga lo i sili la e lui. Fono ini sila. O le ase tūlanga paua o mai lau a fionga minister al tangal wenga o leo ia le ripoti fo i lea o le suenga le sa fai le ano fale o le mtangal wenga. Mol. Le sa uno ai lau fionga le mtangal nei tausanga. Ano, o le vaenga na o le melea e o maile o leo i mai fafo. Ava pena o fatu no tausanga specifically to the hit and run. Ai sau le sosoni New Zealand wa sau umale to lima lea e le overhaul ato mole mtanga alwenga. Ia o te lose longa umale lato susu enga. Ia na mele se lato tali. Ele na o New Zealand foi la. Na to si fiel tato paanga wavala lata ma Australia. Ile foi sau Australia lo moe mai le tima inga mo tatou. Ia, lau unga te tagi ma goe na una wha mo au tupaka. Ia tatou ai ngā tustanga. Ana i pēr tatou sini wha mo kongo me ngau tino. Pe le toi tani inga sa tatou sini pe sa ungoa ia matou sini. Ia ungoa me pini wha ngau me wha mo kama tu. Ele pai toni tani le whiunga te tagi ma goe. Ia e ringa tātou whamau whaamai e inga tātou sini. Mai tātou tēru ka o tātou sini tātou ai ngātou stana. Ia i whamau mua tuana o fionga taitanga le atu mpola peo. Me mai tau atu au lea mai le sauna ngana fionga ia pesta. E whamadino pele wala lea ona o lea safsilingia fo ilea fionga le komsina. Ia e mātou tele i anga i mai lau porkalami. Ia e peo na sauna o le fionga komsina. E sa o ia ripoti o tu ia te ia. Ia e se i toi tanga i ai. Pe o le mafua angala lea na laina silingi ala wa fionga i lea fionga fo ia li. Mo se e wha mautu mai ono lea sa fesilingi ai lea fionga. Mo sa o komisina i pele ai. E leise na me tau se tiro i pe mo i pele ai a taunsa no sa o atu. E leise me va pena tupu. Pea va pe leise me wo atu. Le fo ke ia kua ulau sa unonga a mea o wha mawai ia li o mailo le mene sa au te loe la whaina. O la wale le mea au te taumwhai a tel atu le. E mai al Facebook ma le mau mea le ke fo ko wha pea o kari kuari mai ngase. Ai baftai te le na mana o pio o tanu mai. Ho, tātou si. So no lo fionga. Te loa tasi ala usili wa le utele malama manino ma tala bai ngai pe no silgi ai ya lo fionga. Ola usili ele se bai na fe lo sauna ngala fifinei. Ai i fa mau lava i o sa mo lo o pito pa uma wala lo le uti lava no ai po sa lo tonga i fa tilo nga luenga fa tu stala ma fa sala lau. Ia e faitau ese tuila ma ape fina ngalo le tunu. Fa mai nisi o ma fotu langa le tau mia mai le malo ia tau e fa tina nga luenga fa tu stala o nisi fo. E mai tau le tu langa le fa pe o ma fotu langa le o na le o sa o na fa tino le tute fa pitola o fa tu stala ia e pe ona ia ini se fa sala wina tala le moni pe ona fa sa o me le malo nei te ma vesilo fele ta otto le fina ngalo lo fio mana ngang fa lo ia fa ftai no vai le tu langa ile fa iunga na o tu si mai o tato tu fia Sofia Lima suiva ia o te leilopo ai le whai al whātūlangan o rates e mafua ai o na tau sa mo o tu lima suiva
mai o te teletonu lava lau fionga li presidente o le tatou Charles o tō lau whasara lau e tali a o tō ia o tō le fisiri lea e tō fia nisi o newspaper ma lau whasara lau o a ngai melim ta upu le tatou te tala noa i whapea te mine wa o whasaina o ma o tō a tatou tala noa wa o tapu nier whai to e sase sin to e fisiri mai e tia wa yele tūlanga wa o whapea atu wa matua i o wa atu le limo le malo e tau fiofi ele i a te tau whatu stala siri wha o tō ia o tō e nā le tasia ofisa whasala lau lea e tūlai me le whawhitau le temine le tau fuafua tuna la psepa o le ale mafuanga wa lai ona tūlai le malo whapela o psepa ono lea o le tele o tala sese tele o tala e tai sese ina i le fina ngalo le tunu e le moi e se tō sila e le tele mala no i whamtalanga le sao. O la nuinga na, wa tātou tū limas fuiva, o na newspaper tō tasi, a le observer, le whaile tae au mo le fiafi, o le tala si se le tunu. E whatu au matu nei al mele na pisia nei. The latest one, o la le latest one. Mai wa umana to tongi le malo, lo piri no waru al whalma. O whaere whamau ningore nā mea wa tongi ele malo te fia se la wafe nalu e tongi lo wa ina malau whanau malau tōrua lo mai i le tausanga na tēne au tō si sila i le upu ma le tala lai whai wa uma o na toi tō tongi ele malo tupe na alu le tau tongo lau e le sao o le ala le fua o tō lau tustala i le tala se o le tu ulunga e peo le mea fua le peo le mea fua le upu le sao noa iai wata tongi le malo o lala le whasao mo le mera o le wa vatu le whasara launga le malo e le ise me whapena na tupu e o in whasara lau o au lau ki kau fia i miro le mo o ke rei ka oko se miro le mo a sao ka oko ko au ma kou whare whaso so e o tonga viti male mau mei tu atu e tau se ina ina forno le whaururungo lemtanga aluenga a tau whaere tom o ova e le lau o tiro mai nelo langi atoa ia samo tō lima sfuruiva ono le tau mi o le a lau tō wa ia ta tau o whaititia you tell me o le a lau tō wa ia ta tau o saisaitia o ia whai akuru whase seo le kungu umara kupu le vesi ai langa me ku wa i me utu la ile malo ma le lima malo si tau fi o tō talia o tō lau whasara lau i le pesiri lea o telefo in tau pule ma le observer awane o tō matala la tala lea o te letu la fo ia se newspaper e sawe a nga i le malo Lengo le malo sa mo matangata uma o leo te tu e popui. Ile se mea te le tu au no ian me lea. Ewe, tau wana aver fasa onga ale malo, ili me fai, ele fiu. Ele fiu, ele foi la ta milo so, ele si au tu stala e. O la tau ale fiu mai. La tau ale fiu mai tato fataratara noanga. Ia ai peo no fai atu. Nanga le manino le whamanamanga sabe. O la tau fo ia e whaia ia ranks o pasene o mei o le where tua tu waisa moa i le leai o se ava no tau mia i le tustala. Ia, whamasino o tau. O la e whai e leo tustala i e lango leo tustala. Wa ai, ta oto le mo le ala. There's a pond you don't go beyond. O le ai ata tau o le malo le pui. E no pea no whea tu pea. Freedom of expression. E leo se me totally happy. E vai le ai ata tau o le tangata o laia a fia i lau tustusinga lai vai. O e lua la vai ngore tupe.
Ia elo tuenga me vole te tū mai a o ilunga. E pule o e pesa o pesa se, you are covered under the media and code of ethics. Le ai. E lua tātou pito e tauna pui pui ei. O e le te sao noa, ia maritangata o le fai e lau sao noa. Ia siap tali atu na i lau fionga. Ia ri fasal lau si ni o malo sa mo. No e lau fionga. O la tafasili fa mole lau fionga. I le tūlanga fo i leo no leo te manatua lea sa fai fo i tatou whailoa inga ma whaiaonga. I le fofuanga fo i lea e au ina mai ia whaiaonga mai fafo. E soani i le shortage of teachers. Fa mole lau fionga. O manavel ta sanga. New Zealand, Australia, Amerika. Ia. O leo te fatua ui alanga o auna ua o ngai piskoa ma voluntary teachers nasa mai natei. Ala u fatu langa le si me fawal tato malo o le tongi ina leo tato whaya o ngalangolang. Le fape o le ani USA very course for at least 6 months or 12 months. E no mai lai o le toa tele i o tina ia tu lou lava leo i fonofo i e whawhanga la to whanau i whale au. Alo, i e polo kalami faude nā ua whatulanga mo tina soani. E whai e lato courses, ia mamaua e whai tupe mo lato. Ia malisi mea, e soani ianga i le developing o tamaiti for teaching. Ia malatulanga o whatulanga na o tato mea mo nutrition program. O le whawhanga fua o tamaiti tausang fo. Ia oi, e rifoti nā ia kukar mea ia nantamai, mea ia la tapena I tono whaleau. Ala wa umana avel tāsanga, wa umana o tāsanga I Amerika, Sila, Australia, mo le whaapopo ina o tātou voluntary piskoa. Fola sanga le wa mai atum tali ni sifisili. Ale kasi ala fasili fa mo le wa fionga. O le team fo le wa fili. E to esu e ina ia le mata opule le maliu o tu au. O le tele o le mawalunga fa le sila la fionga le fa masinonga I le lape na fa atinu le mtanga wenga o leo susuenga. Le foi na ia ta ua la tūlanga le fa tuatuanga fo le mtanga wenga. Sa wele malana fa unga e te tau na ia se susuenga tutu atasi independence. Mai le matanga wenga ia lewa mai tau atu o le foto e fili tangata mai tutonu le matanga wenga. So fina ngalo la wa fionga le tūlanga. Ioi, o te I le whaeloa Malcolm Sina o Field Committee. Ia I lalo lava le jurisdiction le Komsina. E iona malusi anga whatino ila na ngā luenga I lalo le. Ufuanga lea, a e tā ua le fina ngalo le wa sa no mai e. Sa ufalongo volo, una le independent team. Ia, o whela e korosi le independent. Private investigator, FBI, CIA, o almena la tatou o le loloto le mele pe afa. Wal tatou leto e telitonu ina leo. Sei mate tu le mele o tapena le komsina. Te musu fo nei te wa vere fata mala o le si au leo. E tu wa I mai le leanga fa pe wala ia sesi o tuto e le lei tonu tanga le. Ele ai e tauna ave pele avanoa le mela wala to titilo iai. Ia matapena le to tele o tangata mai na o fionga le pleistene le tato au tuistala o tele fata mala le ta upudea. Nga lenga toso fata tato ia o tonu. Mata uma me nei o au na o fau wina me ina ia vesesi. Atua ia I se tangata. Leo sau le tali ala tamaitei whamasina. O le aungolo whamai le soani leo. Ala le tali ala tamaitei whamasina. Whata malala touna whaia suenga. O tere mauna to e tupu mena. Mai a vefo nea vanosa mo le whafonga mai. Whamole. Au iaini mau fau o ia o tou. E tou te sila sila na tau pule nei. Whamole. O whamole atu. O mana o mia e le team fou lea.
ni wha maunga mau tutu i le mata upu le nei. Mai Paulo le awala e tūla i eni ta upu nel me tauna iai. Au iai ni au wha matalanga mau tutu i le mata upu le nei. Whamone mole atu sa moa a nga I mai mtanga e mai wha maunga. O te whawhitai atu i le to tele nisi o tau le wa nga isao i le mtanga ngai ave iai wha maunga. O le whau o mai e tau nisi wha matalanga o maufau i le mata upu le nei. Mai le te tau wa matua I manunu le to au I le atunu I le mta upu le nei. Mai le te tau o na tatu le la ngā se maa e pēr sao noanga le tamai tai whamasino. Leave stones unturned, you know, tuu awane I se maa, don't leave any stone unturned. Ina ia matua vane umai lunga le mea ia maua le aunga le mta upu le nei. E o tere mana e whaile upu le na mato vesi e po I le whai ngā mā lolo na watu e whapea mai e tai le nātei. Ua fia ni mata upu e whai ele maua. Ua te aru fua e whai so o mena wa I mata upu whai ele maua oisole. O la atu ula ele maua la whawhena whai le kamikiki re woki. Anyway. Ya, kako wō le mta upu leo whatatia mai sei longa lava e maua le aunga le mta upu le nei whatau manolo leo tau sao tu lava. Langa waa mata na o ai ia la watu la I te o le tuanga I te whamsinonga. Ono lea, o tua inga le mene, tua ia umava ele. Ta upu nei. E lava lai whaasolo alam ta upu le tua inga sa mai o auna whau o auna maita ngata fatu tala. Atau whaile mea e tua I aere mari. Ana sira le akua ka ngakare ngō kia ka makiki. So let's find it out. Let's find it out. Po aere tangata na fualim ta upu nei. Ia, mole atu le nganga whaftai tele le tātou maftanga le nei aso. Ta malo atu le. Pa ia man malu se ngō tustala. Ia, wa tātou whanga poto fo ni fiafi ka malo le lava papale mai. Ka malo fo le autostusi. Ia, tel tonu lava o lautou mtafa io ia autou nei tau te mafata. Ia au te tari sa paia lautou wafi o mai mtala mai au. Ia o la tofo I le o anga mai le mele tate manatua. Ia, wa toso le paha. Ia matula ia I fufuanga o mea umamole. Foi ina le tari. Iatu whaftai sa moa lau mai mo mai. Ta po inga mai foi si tatu o tunu I ona vai ngai sesi na ni aso. Ia alofangi le tua wha mo mo toi ni vai aso mo me uma. Ta tatu tau puleo lai. Tatou ta pena fia foi mo le wha manatuina o le sa tina. Ia ta pena fia. Ta ma tatou me alofa. Ina ia faise me alofa le lei mo tina. Ia wār whamanatuina o latou aso tāua I le ngatia le tūlanga o loutou sao I le tunu, sao I le kalisia, sao le mano, ia ma mea uma ono iai tina le lei, I li tau whai atu I le mwhai upu matala ni. Whalupe, tautua o, tautua malo, tautua matapalpala, tautua manui aisi o tātou o tunu. Ia I ona vaenga. Se whamanui atu. A matatu nei le sorurun whamanui le sautina. Te whamanui le stofi. Whamanui le sfalele. Ia e whai whamanui tere le stonai. Ia olo loma le whamoi moio le. Tātua sautina mo. Nei tau sanga. Whamanui tere sa moa lau mai mo mai. Nei tu lau fiafi. Manui atu foi le. Paia malu maulunga o si tātua tunu. Tina uma, no salalau de lalolangi atoa, ia auto mamana. Tātou tu efsir whae fōi le tau malama I le aso lulu sau nei, I le lofa malanga le leu le atua whaftai atu, pes tāmal tātou tim, pes e whai auto uma o loo ngā pātia le toso ingo tātou waia, ia ma tātou mepu atu. Ia mal whamoi moe tātou te whasiloa I le tātou whono talo, le whiawhiri nei o le official pāle mia, la ta penale upu fola ia wal tatou
pono talo nei aso talo mai tato ana pongi le tai ona le la. Mo le foi mo ngā lofa i le tāpenanga o fontanga anisio e kālesia o lo loma nei vai aso. E mei se foi le tāpenanga le kālesia wao, whakatonga e whakasai Samoa, ia fio mai maliu mai mitala mai ao, no fua whawhengai ngā taulangi mwhartua i mta whale ma tanga luenga esese, ia tainane foi le no fua to ina ma lau wafono, to ina whatonu, ia tātou tāpua ia le fontanga le nei tausanga, ia walfa moe mo se manuia le kālesia. E manu te leina le nea fiafi Samoa, tātou toi whela i fo i le malama usola, umo mai i le lofa malenga le lewi le tua. Soifua ia mai manuia.